There are 12 vowels in the Haitian Creole alphabet, which are A, An, E, I, O, On, Ou, Un, Ri. We are going to learn about the Haitian Creole vowel Oui. Jodi ya, youpi ale nan market la, li achete 8 betraves pou li cuit. Li achete 8 biscuits ak 18 bananes ki te tout zuit. Yo pese 8 livres sou pez la. Youpi kampe nan ling nan, li gade devan, li we ling nan long. Li komanse konte, li te 8e moun nan ling nan. Le li rive devan, li te getan 8. Li peye, epi li ale kampe tan. Youpi monte bis la, ki te pake tout suite. Li rive la kay li nan 8 minutes. Kounye ya, an nou gade sa ou te apren de ti histwa sa. Combien betteraves youpi te acheté? Oui, youpi te acheté 8 betteraves. Combien bananes youpi te acheté? C'est ça, youpi te acheté 18 bananes. Combien livres tout te pesé? Tout te pesé 8 livres. Dans combien minutes youpi te rive la kay li? Youpi te rive la kay li dans 8 minutes.